Williams endini Debza ngala phake kuyona ke midfield benake ukukana ngapha ke ngako right back midfield ukhona ke Ayende muhle ngempela ke Ayende uResinho naye muhle bebeya phambili yina ke lapha ke Sundowns likhona ke ijubane lakhe lapha ke Urenas ngapha ku St Eloy Lipopo endini ukhona ke Simon Major muhle lapha ke Twitter emuva Kambo naye muhle kakhulu ke ngempela ke wase Senegal yina ke lapha ke uMendi phambili ukhona ke uKashala bena lapha ke uMbeke Josi kuyona ke lapha ke St Eloy Lipopo suka sebana hapa yebo halfway ya ke Sundowns suka nathala ke ibhola ke Mbokeli la eLoftus first stadium njengoba ibhola bakhipela ngaphandle ngamabomu ukuze bafakele lapha ke Sundowns ngaphansi kwengcindezi kodwa ke Sundowns ke yazethemba Mbokeli ke uResinho ovalebha ngapha ke umdawu sibela ke bathola ke umdawu ngapha ngako touchline shaka ipass ke umdawu thola ngapha yena ke uResinho wephakamisa manje basuke emuva bathasela phake badali ke abaye ke lapha ke St Eloy Lipopo Mamelodi Sundowns 1 St Eloy Lipopo not ake sibheke le bhola ke Mbokeli uAyende thola ngapha ke umdawu incenga nje Sundowns Mbokeli bayiphakamisa ke uResinho bashake forward run sakhala ke isurf emva kwakhe yinaka uSimon Major njengoba ke lithe ke ibhola ke Mbokeli elawo ke lapha ke amasandawana belibeka phakathi lapha ke yona ke Sundowns Debza manje kamnandi ke uRenas kodwa lapha ke azabalaza phansi ke sibona ke thibele Sundowns manje ke thibele Tinyas awakama philithi madoda yina ke lapha ke uMatthews uthatha Joey ibhola ke yancenga ke Sundowns Mbokeli enhle ke iphasi lapha ngiyashaya ngisashaya lapha kuMatthews uyandlula ke lapha ke yena ke uTwitter khalisa ke inet yasikaza nje lapha ke Matthews lapha yena ke uSantos yazungeza lapha shaya ke igoli ke lapha ke Sundowns shaya ke iphasi la ke thibela Sundowns madoda ke ku Sundowns asibhekele ibhola ke onside ke Urenas uyalitrapa ke ibhola wahlule uconnecta lapha enake uRenas Mbokeli ilibeka phansi ibhola ke Sundowns Resinho ushake iphansi nake thoba no madoda hey masha maphasa ka Resinho Mbokeli faka ujersey number 7 ke uthe Pedro lapha ke yena ke Matthews sibhekele pass Mbokeli one side Matthews hlaba uthe Pedro la shy crossbar Hey, Pedro left the move, but yena ke uResinho ke Santos Ayende Resinho Samushaya Ball kick bete la technique yakhe lapha ke uResinho Jobona ke ethi ke yazama lapha yena ke uResinho Espera para manzega lapha ke St Eloy Lipopo para cross no shay elbela phakathi para yena ke uKashala Msasho Mbokeli ke lapha ke u1-0 awukho safe yona lapha ke Sundowns goli ke elokulinganisa elayo ke lapha ke onside le run ke beyinhle le run ngapha ke ibhola ke baligoba ngapha baskora nje khona la mekhona ke goalkeeper yina ke lapha ke uWilliams wasale nje ehleli phansi uWilliams nala ibhola ke uyalibuza ukuthi likuphi ibhola abantu bafana amancane ama-ball boys nala but uWilliams yalifuna nje ibhola nala nethi elotha ngapha elotha ngale Jobo Mbini nansi enye ilukathi lapha sibeka manje komdawu umdawu ayakhomba bayabathi kake ngapha weliphakamisa ngayo blind side maka ke thuba Renas vela bani Ayende belivimba ke ibhola lakhe lapha ke Ayende Isibaba yena ke uKashala uyazabalaza ke uKashala ethula ke uKashala kunike dangerous player kodwa nompembe ke umdawu uqhubeka kanjani manje uKashala oyena obeqethuka indawo esenta ke ijubane ke Matthews
uthola ngapha ke Modi njengoba nje ushaya cross ke Modi akayithola balivimba ke ibhola ke lapho ke hayi bafuna ipenalty kodwa ngizange ngibone mina ipenalty la sele phansi ke lapho ke engathi ke uKhashala ke lo sele phansi uNompepe uyawumisa umdlalo ngazi indaba umisa umdlalo ngoba ke uKhashala akalimela lapha ke ekhaya lapha ke umdawu sibele lapha ke umdawu Santos Manake thuba le Santos Manake thuba no shame Ukundajani Owakho Marcelo Yende lisuke entendeni sale entendeni kwakhala ke inethi lapha kuyena ke Marcelo Yende igrass cut ambukele bolepa ke uMutawu shake phansi ke Mutawu bayincane ibhobanikeza ngapha ke Ayende uyasikaza ke Ayende zakhali isefe emva kwakhe ke uSamuel Major lisuke intendeni lihlale intendeni no shade Sundowns 2 Limpopo not Shaiko lakhe lesithathu kodwa ke vele ke Sundowns ibophele mbukeli yena uNompepe naye ethi ke hayi Khashala sengizwile Khashala lapho uzoshintsha lela khadi libe red nangu Khashala ke sundisa ke umdlalo weSundowns madoda off the ball umdawu bese khona nokusutha kwenhliziyo ke lapha kaze nansi yellow card Khashala ke thola yellow card kodwa ke khona la sothisa khona kumdlalo weSundowns ke uKhashala leya yellow card yesibili in fact i-red card le yakhe Khashala uyakhumbula iningizimu Afrika neZimbabwe leThekwini ubona mncane uMabhakaniya wasundizwa umdlalo wayo ke lapha ke iZimbabwe wathola ke i-red card la Salas Matthews yasikaza ke Matthews abathanda vuka phansi Salas ngale bayisa abanolwazi elithe ke khona ke lempala ke wasePortugal yina ake sibhekele umnyakazo umbukeli Matthews esikaza nando divuka phansi ngale ku inside waphakama ke Santos walingofela phakathi ngekhanda igoli ke elesithathu ilawo ke amaSundowns shaya Sundowns shaya Mamelodi Sundowns 3 St. Limpopo